Speaker, di mana kalau main tiltai man soi lok kadua, hey four lane like make ani kong sanen ain buk thuan alai, fai mulai ya oma, furin minon nang tana anal khop maya, hey kong thasok kan nei na turan ya, setiam tak kami pui tepoin kan lo do ram kan ngen dua, tintun naya real le thia wangin scholarship le mundang danga, siat na atleng lom ti kan thia. Heng hi kumdanga kan ti thin dan pa ngain bial tu DC te hena fel taka report hi lope zel turin kan in ngen dua ten PF lalom kimi chungchang kan ngai mo tlanga tuna hian inquiry preliminary inquiry ti zoto ania minister pirin puin rang takin ma alanga la riat vele ei mai hi kan du tok don lova magisterial inquiry kan din chong hal dona ta chuan mo phurtu te anomani chuan dan angin action lak ani anga tin hetiang hi tun ma point ado thleng to china men sarkar a hian tuna po tun ma point rehabilitation emo han pek na tur provision hi chen khat ma kan lo nei lova til thleng zen pe chuani lova thleng le thei te poni chuwang chuan akhe sa zir zelin sarkar hian engemaw zat te hi chuanin han pui ve ilangin han ral ve ilangin thang ang ti su kan ri ruwa om dewa amaro chu inquiry result te kan riat phot ma chuan anti thut kha achi lawanga inquiry han ti zo selangin ta chuan aman thiam lo na alo nei mi alo ni ti te fin fi an ni chho chuan sarkarin om tok kan tiangin kan la tran pui ve tura kan in ngaya president kan siam do na wangin film khordeu lek ero chu angai kan ti ani tin speaker ei ka demand pakolai ania demand pania ringot pok hanin an mang review zel maya demand pakwa chuan pakhat soinan khanin minute som ni zel po lo mangila reaction nen khachuanin na tham ni chuang dai khaning hal maya piani demand khan pu speaker kading bia lo ania khang te po kha apuk thei chuanin ngay mới này cho nên là suốt tên lạ chẳng xuống khá sẽ cần pass to sia an LOP son ni mel room de tlating ka sia tilo mem tin star question ate an star question ate budget general discussion ate til tam tak kan in chang to loma khang sia ka kan zawai a copy kan kol chunga mi kha lo en non le lomila khang a chan om to zo non kan nei nuala khang kha chu kan in chang to lem lo ani point kan in ngai tiam don nia tin kan opposition leader ina mi kan state project monitoring committee report house kan lei chungchang aron zo fia kha ei dan te kan han ena parliament laman ti dan te po state sarkar ina adin committee te commission te khatiang chi reng khachu a report kha house a hian lei thin alonia dan te chu ka juk soivek lo mainga hemi state project monitoring committee hi chiang taka gazette notification na chu thlap khani chuwang chuan helaya copy kan hanin pe kha aswalna om fran lova member ten kan tangkai pui zok tura kan ngaya tin tiang de hitun ma khan voi khat kan experience to kan speaker putcha mani lai khan Sinlung Hills Development Council rules kha helai hian anon sema he council hian act pola nei silova house hian kuthana kan nei mi lova a rules po hi kan siam ani box silova department ina siam mai ani andu du hunan ti dang lam thenia hetaron le ngot hi enge om zia ti kha kan speaker ka zota ani chuanin minon khilai ni hi min chang khatiang kha til om ve te po alone ni ten pulal chan maral te khanin legislative assembly budget plak niam chan kha rendu nya hei chu assembly budget committee thuang se la kan da hian ni maya kenin thu kan vanei lova tun somni panga somni paruk revised estimate ain kan be tharami turhi materials le supplies le loans le advances ate tlaniam zual dewa chu aniam chante po ani anga taka chu kan soi phak ani chi alovani din demand number som pangaji edin wa e office kalpuya ni ma se be ti thamda ani lo ti ani ei poya sanber chu e office hi gid no chuan in establish to sum sentam na tur aum to lo wang ani project aum chuan ICT lam tho tur to zo ani don ani pian in nuaya REINB niam chungchang aron soiboka achan chu REA nabat te sa skill adang te khang project ka suman mu te RDSS SMS te pek ni in REA alo langa
an project mudan azirin kumin area pekbelle ani angka kasu an mu chaudan azir khan akaldon ani SMS turhi finance crores ani songa dani SMS mo counterpart funding mo atan suma mo piang pek turani pian in noya DSS depo awam vek ani tena soiledang pakhat kha demand number 3 council of ministers BE to RE 2526 punchan ani vehicle outsourcing awangin rent for others rupees 37.80 lakhs 80 lakhs atangin 51.80 lakhs apunga area hian rupees 71.60 atangin 115.70 lakh apungani OE hi cheng somsari pakhat an cheng noi somsari pakhat point pani bial atangin noi somko point pani bial apunga heng tei chu andil anga pekbel maichin ani then demand number 9 hian finance department noi BEI in RE 2526 anyam viau na chan atil finance noi sumpa krang maintenance skin about medical treatment road maintenance UIDF NCDC kan SPCC le SPP le ses te department mangtu turte asem chuatura surrender anya wangin RE lotlan yam ani 26-27 po hetiang tho hian yang RE chu lotlan yam viau don ani chuan puarem chakma Zawhna kha Zawhna lampang hi ka soivek lawanga Chhanna tang hian hriat theivek thoba Ziadin Kamalanagar hi census town atan puan the ani le ni lo chungchang hi Directorate of Census Operations Mizoram ne na lekha ina ziaka Directorate in ni takhat sang ni som ni panga min Chhanna chuan Census of India 2021 circular number 2 angin Longtlai district huam chunga Kamalanagar khwa hi census town atan puan turin criteria 3 tian atling loti ziadia min hriatir ani ten puze zelal bek lua Zawhna kha Mizoram government land pooling and management scheme noya hian natial district tan sarkar ramte department frang in trangkai zo kan man theina turin DC chairman noya district level government land authority in state sarkar ron namu maltak aron thlen anga chuchukan lo ngai tuang Pipua roming liana na XMLA te yang stages le rengen ni ti table of president sa hian in XMLA te hi kanipo XMLA te kan lo ni veto flam ma te po kan lo tel ve zak to sarkar hian in kan reng hi eng ma siam lo XMLA kan ni na chuan reng kan nei lo stages po eng ma tar len om lo ni pen pulal chuan thanga zona balingan sa Mizoram house ro ani tak nu hian Tundin muna chuan mundang leitumna omfri lova central sarkar ruam manangin BSNL te MTNL ram all te hi monetize tura malak me kania policy noi hian Mizoram sarkar point India ram khopui frang Mizoram house mun tur hi adak ve mek ani ten achanai kan chiar kan soisel mai nga lengpu airport hi tundin muna chuan double AI ne na lan turin ruam man thui taka kal to chuwangin bungrapur thai thlona lian service tiremo lengpu airport hi international standard siam tumna emo aomri lo kandin mun hi alai ritlat ani sarkar lai pui ministry of civil aviation in greenfield airports policy 2008 noya airport thar siam na turin athlonin double AI in pre feasibility study min nei sakdona hemyang hian Mizoram chimlama south mualcheng tlisamram lunglei district le mam pui longtlai district te airport thar siam na tan pre feasibility study min nei sakdona Tengba ka hian ngur Champhai district le lungdup kelkangbul Champhai district ate po double AI hian thlonin pre feasibility study hi anei don bok ani then ministry of donor noya nesit satangin serchip district ka tenzola heliport siamna tur cross company anon sanction fill to ena doktor hian PWD in tender and float to heliport hi kan nei una chuan kwazin te tan trangkai taka man tur ani don ani mundanga po nei sel district ina nei kan han base ya hi amasa tur ani ten puram thanmo ya kan member zong ta khan lai puitlang ko ta chungchang kha zota ko ta company PWD ten an nei ta khian chungchu mihring se na ta him tolo antia chuwang heng te hi chia turin sarkar san thuluk na siama eng quarter te ngumal taka thiani theinan quarters lo tu te hian February samni pariat sangni samni paruk raul ma chu san turin thupek ania sarkar in mamonan quarter thar sakle atum ani ten BSNL MTNL te hian India ram khopui frang thapui mun thapui puizal tak all ne kha monetize tumin tuna hian ma kan lame ka kan indor me ka
สู้งากันหันทันเดียวแต่สู้เดลีเตกุวาฮาตีเตมุมไบไฮเดราบาดเชนไนมุรกาวน์เบงกาลูรูกัลกัตตาที่ยันมิโซรัมทัวริซึมเดเวล็อปเมนต์เอเจนซี่กัลตังอินมาลากเมกอันยากันอินดอร์เมกกัตุนาฮิยันินขัดยันอิจวนกันซุ่มเสียงละเวนแห่งขบุยรัฐราฮิยันบิลดิ้งกันในเบลไทดอนนี่อินกันอินฟรียันินเอ็นจีเอดีอันสุรการหัดทบเต้นควอเตอร์ลัวตัวทรัพย์กันในไทยนาตานVIP และ official ดังเต็นนัตัวตัวนายยันสัสกีกัลตังสุรการินสุรการไล่ปุยนซุ่มมินพวกที่ระจังอินแห่งหน่วยนาเต PWD กัลตังทอเมกันนี่General Poor Residential Accommodation ลุงเลยเสียลงทลายเลยเสียสิบ district ครอสงาปริยมันอันนี้ Type 5 Type 6 quarters มินิโกะครอสปังมันสักเมกอันนี้บอกอันนี้เป็นดร. Lorena Khan รัมรินเดปอม district ดินหุ่นสุรการินที่ข้าสยะไอ้เฮลงทลายดีซีอันนี้คือ building ลุยโตสักชัดจงจางเนี่ยนั่งไก่หน่วยข้า district จังอินรถน้ำมุมัลตักอันนั้นเทลูตั้งอัตรูลังอินกันเราบอกจุดดอนเนี่ยเป็นสังเอา SDO Civil Office จงจางอย่างนี้ทบตัวนมุมัลโลวังตุนแข่งนั่นละฟังส่วนชัดเจนโลดีกันฟรีโพสต์เทรนขัดโพเฮลฟิสไอเฮียนทรานส์ฟาร์เรนตัวอัตรูลังอินมาลักซุยเซลอันนี้อังเป็นพวกเราต้องเรียนกันไม่มาซ้อมตะกินเรียนไทยจงจางไอรอนโซคามอเตอร์ออกซันตูรอมมกันเลยดวนนี้ติดอุนิงกับฟรีสเลดสองดอนเงินยังไงนี่ซุ่มดอนเทียมเดียวไม่เนี่ยตุนหัวSAD SAW หน่วยยังการสมนิปรุปช่วยหุยเลิศปัสสริบาสประคัดอาวัยลีร์ไทยสมทุมปลีฮี vehicle condemnation board condemn พลนะดีลเมกันนี่ยังมีสิ่งอย่าง registration ที่โตเอาหน่วยวังอินออกสนาทีรัลไทยเวกจูอันนี้ละวังลีร์ไทยสมทุมปลี condemn ดีลบากพอฮีเรลเต registration ที่ตัวเอาหน่วยวังอินมอเตอร์อินไดโลดันเซนฟิอาวัตตัวรวมมันนี่มอเตอร์เลยทารงายนี่ชวนตัวลังมาลักอันนี้ยังเป็นพลเมืองผู้ปุ่นเต้นลำกาลำเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิสคาเซ่ฮี Ministry of Civil Aviation หน่วย Regional Connectivity Scheme อุดาในตังอินไอโซลลำกาเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิสที่ถอดตีร์ตัวมันนี่The ball AI in bidding อบัวสยาคานปาวันฮันส์ Limited in เฮรูที่อันซางไอโซลลำกาเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิสที่เราทิ้งถ้วยตัวมันนี่ปาวันฮันส์กายยัยเดวินอลังมาเซตสางตัวจุนอันนี้เวมีมันนี่เป็นMizoram House, all Balingans, Munami Karon, Zot, Bokaka High Court, to Kalmek and Yasab Judiciary. Ramley Tuten Kalkata High Court, to Boenzialu, Avangin, Kes Oma. High Court order to Mizoram Sarkar in Apila, Atakantiam Lokan and Sang Masa, Division Bench to an interim order of stay at its Waka stay Sakani. Amar just staying, not in the Atiam Kakan Latsang, Jesilo could Kantakam Rilovani. Tiam Kansan Swan, Kutakuan Sakle, Kantumanga. เป็นชาวสันค้าชาวเต็มด้วยตุกเดียนี่มาเนี่ยตรงนั้นผู้ชาวสู้เขากันเข็นน่ะเบอร์ชิงค้านี่อาบุลาควันชงสังปุยปุยเอามันนี่เกี่ยนี่วางสักสานไทยลงงดด่านข้าอมบิกการิงลว่าคงกุจูอันชีมินิสเตอร์เตปกันบัตเมตันเนี่ยอินเชียนทรักกันเนี่ยตีด่านเฟลไทยเสร็จส่วนกันสักสานเวทไทยที่สุกันเบย์เสียวันนี้ทีนลำกามิโซรัมเฮาส์ค้าPMZVK scheme หน่วยอาคารนี้ครอรุกเล่point เรียดตูริงกันหันเทลูตา that's one state level empower committee point นั้น approve ตัวที่ชวนนี้ตูนจันวารีนี้สำนีปริยัติอาคาร Ministry of Minority Affairs เทลูอันนี้approval กันหักเมกะเดี๋ยวที่กัลเล่มาสักเวลาministerเนี่ยให้สุกันใส่ดูนั่งฟิลไม่ตัวรัฐกันเบสอย่างนี้ทีนวันเดมาตรามจงจางค่ะเฮมิอาจารย์นี่นักแข่งเฮียนในรถที่หุ่นลายจังหวะโลปมขานี่อาบักที่ปมโลขานี่อาจารย์นี่นักจิน English translation ให้กันเชียร์งะ Hail motherland rich in thy herbs and fruits thou art the giver of our happiness and well-being thou art our mother hail thee mother sweet and pleasant in thy fields of green in thy flowers and fruits in thy rivers and streams in thy breeze thou art our mother our life and strength hail motherlandที่ข้านี่รำไงล่ะจู่อันนี้เวไม่ให้มีจินจู่อามาเราจู่อาจารย์หลังการหันในจวนฮินดูปฏิญาณเบียกนักขันที่ต่อละมันนี่จู่วางอินพาร์ลิเมนต์พอให้เฮียนเฮียร์เสียมเดวันตีให้มีจงจ้างเฮียนกันสุรการมินโรนในกระเทลวะเซ็นทรัลจังหวะ notification อารมณ์พอกระเทลวะกัน chief secretary เท่านั้นลงดงเนี่ยกันเนี่ยนี่แข่งเราใช่ไหม official อินเสียดแน่มากันในละวันนี้จู่วางจวนอินข้ามีจินข้าจู่อันไงว่าตัวพอข้าอมเลี้ยมเราไม่เทีย
อาบักเข่งอันได้โดนนี่ชวนการป้อมเทลตลางอินกระริงแต่ฮิชวานิน Joint Legislature Party แต่กันอินร้อนคอมังลุงรัลตะกินมากันละตลางโดนเนี่ยดิน Mizoram Development Bank ดินจุงจางฮีมาจะดิสคัสในทางข้างเราเกาเศร้าเรื่องกันสวยเหลืองที่ฮาร์ซาเลอาหุ่นไรต่างไงตัวง่ายนี่เราว่าฮีเราติดช่วงจินฟิลไม่ไทยที่ปอนี่อามาเราจู่สเตทสกัดสุมินได้เราหน้าวางินมาลางไม่ไทยอันนี้เราว่าสกัดสุมดินมุนอันนี้คุมขัดออกคุมหิดช่วงดินไทยไม่กันอินเบสนี่ตัวนั่นจังอินแบงก์ดินตัวเฮียน financing ลามา PSU กันในสาจิตโก้หน่วยเฮียน subsidiary company สยามาดินไทยไม่อันนี้สกัดอิน company ดังดินอดูจอกพอยน์ฮาร์สันดาวช่วงเราดินแบงก์ดินตัวรินทิลทูลพอยน์หมอก license software networking เลยทูลดังที่ปอเราติดช่วงที่ฟิลไม่ไทยอันนี้จุบันสกัดสุมดินมุนอาเซียนเวลมาลากดินเงาไทยตัวรักันง่ายworking committee ฮีนิสมนิปันนิจุไลสังนิสมนิปังอาคารยังมีสงสารเฮียนดินอันนี้ตัวตุนทัดช่วงก็เฮียนิน and final recommendation อันนั้นเทลุเทโตที่สุกันหันไปใส่อันนี้ดิน members จอมตักบัวเริ่มจัลมาโจนักข้า ADC 15 FC จังหวัด grants อันนั้นเราจงสังกัดอันนี้13 FC ข้างมาร์สักสเตทช่วง ADC areas ติดตาม basic grant เลย performance grant อารวมมันนะอามาเราจู่ 14 FC เลย15 FC 10ให้เฮียนชุนจอมตะลวนี่14 FC เลย15 FC ตบมาเซ ADC เต็นมานี่ปัวละ Finance Commission Grant อันดอนเลทให้นานที่อิน16 Finance Commission เนี่ยนะ Memorandum มังอินดีลนักการเล่นเลยมูดูชวนกัน Memorandum Chapter 7 Peg Sari Point ปฐุมปะกัวคานเอามันนี่กันสุกโนรันี่ตูน16 FC คานมาเซมามีเต็นนั้นโลติโตโลเนี่ยบางคาน16 FC พอเฮียนินคอยสเตตานมา ADC Grant เฮียเป็ดช่วงฟรีโลอันนี้ที่ลายยัน ADC area ช่วง Village Council ที่ยัน State ช่วง VC ดังอังทว่า Rural Local Body Grant อันดอนเวกขับอันดูอันดองเวกทว่านี่อันนี้ชวนฮาร์สันนะเอามโลทีนพี่ provide จากนักข่าวเบียร์ช่วง VC ที่ RLB Grant อันดอนอัตลานิยมอารอนเตียอมเจ้าจู่สังนิสมนิปนิสมนิปทุมเล่สมนิปทุมสมนิปลิช่วง RLB Grants ที่ criteria ปนิ population จู่ 90% นะเก่งarea in 10% akinga chutianga chut chuania sangni somni pali somni panga tanghi chuan second state finance commission ruwa manna siamangin RLB grant tepek anita second state finance commission hian VC te chantur chutnan criteria pathum aron bangta thukani chungka chu population 60% anita area 30% ania in deprivation index antia chu 10% anita criteria man adang lama bang hian population le area in weight ana izat adang lama chu bang chuan population le area lapa ngai reng ma se visited chan adang lam ta kha solai chau ne lovin mun danga po ani thodan ani tin pularin sang ralte lo chok le toni mo ni thun nga hin thu thai rei thai mi lo me Assembly's budget tlang niam chan kha aron zota nisina kan sang to in ka ria ka chu tin PNPI budget lang niam na san aron zot boka atan chu han holding sum antai bi ka kha crore zani PNPI kan da trin kha demand number 9 finance department a kan da tak wangani finance om khan PNPI om khan finance aron ti le chin nga ya ka khan hu na he a chu wang chuan direct in hei chu finance om mai thai kan ti ni then council of minister budget lo pung chan apun chan zot boka ei chu salary ni deuber outsourcing of vehicle kalpuina sat zel nan rent for others and ti punani boka minister te sense of rim ti san nalam akoklo ani pen pulal chuan thanga khanin heliport chungchang kha azia aron zota kha kan chang to chinami kharin theyanga ten kan leibat chungchang kha kan soinuala tuna hian kan leiba hi percentage to GSDP akan han chuthian alang sang viawa asan chu GSDP kan ti dika bangin ate khong GSDP kha an tan yam chawa ron sang tan le chau ani a chu ba ka tuna kan le ba kan han tia hianin hemi singa crore sanga za thum pariat point pariat pakwa hi saskini leba thachi pungom lo kan ti kha ani a hei kan pai chuan kan liability percentage kha aniam duai dona hei hian ati sang ta san na thalam panga ke ni chuan kan nga ya finance minister pi sitharamana ni nei na kan in biak point
Saskis it's practically GIA in Minshilani. So Wang Chuanin can rule here in Homlo, my finance minister, Berhanti Khan Minshil, Tlat Maya. Don't Halama Kandin Hunenson can see on the Shima. Nisamni Patum Ogas, Sangnile Samni Patum Akhan, Usilal Soivungan Zona Zota, Uzoram Tanga, can see the finance minister in Tiangyan Changa. As on it to GSDP Atrangatsu Tin Labang Alama, Mizoram India State, UTZ and Zawhna Yani Ah. Katilai kan Chief Minister Chhanna chu RBI State Finances a study of budgets of 2022-23 in Atalandan chuan BE 2023 anga chutin GSDP atanga leibanga lama Mizoram hi India Ram State UTZ nga pakhatnani dini kan si om to fiam ni India Ram leibanga merkan ni nakhalari lo niya man kumlok khalani Katilaya a percentage to kan GSDP at 53.1% ani. Turu khamai. Zoi in hai kan din mun lo that chau zele. Tin Puram than moi khan pension chung chang kha no pang reng deu khan aron soya. E RTI Zawhna kha aron ti chan dewa. December sang ni som period le December sang ni som ni pathum kum nga inkara pension paper ti felzat sang kwa za samruk pakwa kha kes tharchin felzat soinani a normal pension soinani chuan ni kwa tlakwa sang ni som pakwa khan office memorandum hiti chuan ya ta chuan first formulation hanga pension ennon na kha khati turen tani chu sang ni som paruk malam nin ka ria kami te kha ennon turania chu sarkar masa khun chung khan first formulation kha zakwa samsari palicha ti felman ani a ti chuan ke ni hianin kum ni lek chung hianin sing ni sanga somthum pariat kan ching felman ani tin payment kan penghal vek bok tin pension and other retirement benefits hi treasury aretak atang china tun ma khan pensioner ten an poisa lom an la thei thin lova tunero chuan mian pensionin an monthly pension le retirement benefit hi awa in an langal vek thaya tun den huna po yan treasury zongsong ten pending pakhatma an neilo ani unati scheme kha kan soi thia thia ani dan tak in ngai thanon le tiang in ron ngai poimo hlom sia ming tek po khain phua deu khang ka ria Unati scheme kan ti hi Uttar Purva Transformative Industrialization Scheme tinani a North East State Industry ti mason na tour scheme ani India Ram State nga on velo North Eastern Big Asia mani ti ka report dila ni kwa thathum sang ni som ni palia central sarkarin unnotified ania central sector scheme ania Kuarantor ate sarkarin tran thengem te khakanin tia central scheme ania guideline kran ania kan sarkar nuai ni lova kainin khatianga kan zukin rol thein kha aomlo ani Scheme avail tumte chuan amasa berin scheme nuai hian registration an dilanga central sarkarin an registration approve masakangai ni registration hi tira chuan ni somthum pakhat lathum sang ni somni paruk thleng hon ania eiron pot sei in September ni somthum sang ni somni paruk thleng registration hi dil thei ani scheme hi manufacturing le service sector enterprise thar din tur an investment cheng nuai somnga ai claim lo te tan dil thei ni nuai somnga ai claim khan project ani chuan a huap velo adil theilo ani chu bang chuan mi hausa tan ani han ti te po kha a engemaw chen adik ani kakachu ke ni te ni lo central ron ti ani miawa investment ti hian scheme no ideal thei claimable capital investment bika an investment atanga chu turani registration ti tura document ngai te pakhatna DPR panina registered alan documents pathumna bank kemo financial institution atangin appraiser report palina charter accountant atangin business neitu ni na certificate palina pan card copy paruk pangana pan card parukna GSTIN certificate copy pasarina udaim registration pariatna concerned department atanga le khangai te anti-non fire emergency services atanga NOC te Mizoram Pollution Control Board atanga consent to establish te hospitality and tourism tan big tourism department consent letter te angai ni ka adil nan ringot po khan document ngai tam viawani
Eskim nuaya ham Chhanna om te hi entrepreneurs ten an unit and din fel nu commercial operation and tran nuwa chau deal the ni tin deal na hi an summan na GST invoice in a support vek angai baka an farm hinga current account kaltlang veka summan ani angai ni registration an tia tanga kumli chunga deal na hi thelu tur ani eng scheme nuaya ham Chhanna deal the chu capital investment incentive nuaya hian claimable capital expenditure tangin 50% claim the ania rupees crore nga vibel senga vibel se sari le achan ve hi claim thei sang ber maximum limit ani chumi claim tur chuan crore som panga khangai ta chu suai tam chu a claim thei lo ani amaro chu non GST sector big antinan hospital a chuan maximum limit hi 10 crore ani thung ani capital interest subvention why hian project din nana bank loan interest oi jong song atanga 5% kumtin kumsari chung claim le thei ani manufacturing and service link incentive why hian business an tran nuwa net GST and pe kha kumsom chung 100% amule thei ani ni som paruk thlathum som ni paruk thlangin unit som pakwa in portal kal tlangin registration and deal to a chung zinga pathum te chu central sarkar in approve to a unit palite registration deal na reject ani a tuna hian unit som panite registration deal na hi process make ani SKM hi kum som chung kalpui tur central sarkar in ruam ani a SKM kalpui na central sarkar in ruam financial outlay chu crores sin kalle somthum pasari ani emia tanga mizoram tan bi ka financial outlay chun sin ka ngai thlar tang khan crores ali songa pathum ani tundin huna north east unati noi unit 10 an sum claim dong an laom ri lo ani abul ron tran ania ei hi nei kanti NEIDS kanti thin e thak na kha ani a this one ka sarkar ma sang ni le som ni pathuma khan kan huan mong zuma khwan ka fa pa hian petrol pump ti ve tuma bank ka tangin noi som apuka ti chuanin kan han lai tana tun ma kan campaign lai khan chong hei lek lek te kan nu pui fanau ten an nei thina kan nu mangang hian ka rifle 315 kha pukap sang an hena lo han thal pe ka ti chuan pukap sang khan a boral main a fa ten hena thuro achia kulai mun khu in lo lai sak don nia in rifle hi lo pele leng chu ati boka ti chuan min ron pele le ta a amun po min ron lai sak ta ni nge nge na ti chuan chu ka sarkar ma dai thilania amaro chu petrol pump khan arem te chiam kan thria lo wang le anuwa unate scheme hi kan an thria chaw ve ta nuwa khan sang ni som ni pali kum to pa khan ti vela thanga kan tia awam je kan thria lo via amaro chu ka fa pai na deal ve a list of applicants granted consent to establish the hian serial number 7 ka fa pa ming chu chuang wang ani chu tilom ziania ei chu aduina dila dil lo kha ani maya etia mai nei taka hanin ti na tura tan chun abu ka ri tok lem lo de wani ei hi la huai theilang kan duwa kan encourage ring amaro chu an ne kan no ka tama wang hianin anti vak lova nia a pungona te pol hianin campaign ina tang khan min pai to MNF hian MLA kan ina trai min pai to boka tuna hianin si muya ka leivong AI mangin dotin an vordar le meka tong chim thlahum hu mangin an vordar le to kha khati rim khan kanin bei ani thudik lo mang hian ang poni se pu speaker eng min vom na lung te hi kan sar khom ve zela inuam tak saknan kan mang mek ni tin puro ba ta khanin kha mutu har zok mai portfolio kan nei lovang intisia tia portfolio nei lo chief minister om thailo renga works department ka chang ve lovang ka tiani chu kan policy po abu kan zia dan khani kan manifesto po chu wang chuan works department hi wain thlangin ka chang lova khang RG stadium vel asoi po kha works ka chang ve mi lo ka chang thailo ni min thia mai ro se kan mu ve si lova kha min pe ve si lova pi nu lam beri likhanin ei nu pui pasal nei don hian engem mo chen isu min mangai tu te hi kan han zonga be don to lama chun mangai tur hi zon hi ngai to thina Directorate of Prosecution ha indin don toem tia
ni hay home lampang chan ania home department in notification an suat tawa recruitment rules po an siam mek ani ten pupa puya khan lunglei district court chungchang aron zota rasivenga da kan tum khania maro chu ma kan han la dona an mani bar association te an lo kala an judge ho te po an lo kala kan ho tu te po an lo kala min ron muwa printing and stationery ram all duai mai oma sonin so kan du zo kan yan ron tia ti chuan tu na hianin anin dor meka district land committee na ngai to mek nin ka ria tin FCA kha soi to lawa kan te kan senior kan ron soi lai ma सरकार में सारी resolution pass खा assembly हियान लोक सभा आकोपी अन थोन थानी so आकोपी खान लो दोंगा निमय अन्नी खा action la turan nilo formality निमय chief secretary ने नन पे बोकनी chief secretary ने नन पे का मिजोरम सरकार अन पे कनिया मिजोरम सरकार खान ministry consana बजुई तुरनिया अन बजुई लोवे ती खा कन सोई मई नि बजुई मियो लोवा तीन खामिनी कन हन ngai tu ho le po khan pu speaker i ho khan tura arem tilo pia ngoi thia ro iti mialo arem tilo in rem tilo tiro itia an ngoi ni khamale kha tin punguna stam chungchang kha chenga le cheng som man natura som ni man te mang ti kha aron zota ami nan judicial stam hi cheng som nga le noi lam hi Indian Security Press Hyderabad te print ni a cheng som nga chung lam hi Indian Security Press Nasik Mumbai te print ani a chenga denomination hi a print tu Indian Security Press Hyderabad te hian an print thei to lo thu tun haya khiatir kan ni a print thei tur security press dang zon mek ani a subagin a denomination yam lam hi stamp vendor te hian stock a omren chung point an Indian tradulo riava a lok lo hian ti dewa a chan chu vendor commission 6% an lo tur hian ngai tua a denomination lian lam hi ri an Indian ve chin bokani Mizoram Sarkar in Land Revenue and Settlement Department noya e-stamping kalpuya tumawangin accounts and treasuries finance department le LR&S ten non-judicial stamp chut print dan tur in ron tlansel angai don ni LRS noya hian property registration deed of agreement transfer of ownership le thildang te e-stamping mga kalpui tumani non-judicial stamp lo chut print tir treu chuan non-judicial stamp man bang aom treu the wangin a stock hi voi khatatam tak chut tir arem lo ani ten CSS noya na thok te lo po ahuna in pelei nem ti khania adika anni hi chu apetu central sarkar anni miawa anni naron sanction silo hi chuan kan pelei theilowa amaro chu sanction a local tlai point direct an account na lu chi ani lo hi chuan ron process ula sum kan nei chuan advance kan lo pezela kan tia samakra ho po kha tu na khan kan pevek ani central atang chuan ala local lo reng reng ani ma se local huna ti kan in rule le mai kan tia chu tia ti vek chu kan dua department chen khatian anon process lem lo ve boka tin chen khati chu direct benefit transfer ni awang khan a thailo ve bok ani tin saskia kan lo mandon kha kan opposition leader khan lo manani lo incentive lo manani lo ve atia research like khanin eng ti nang en don tak kan lo soi so la di on chu katia AI kan ron vota AI na soi dana chuan incentive chu it is motivation or reward atini chuan reward khachu kan mi zo trong thiamina dai lo lo man ti ba kha han le lin ngai na ka kan khelo ani chuan demand number 1 an lu tanga chu ain dot ang khang ka rong kal do ni ei political and cabinet ania ka sarkar nu hian agenda zani samnga pasari cabinet hian kan ngai to tin minute agenda copy te hi governor le minister te le a department agenda nei tu secretary te bak kan pengai lo aponga taka copy in pe ngotchi anilo tin cabinet meeting zo hian chief minister hianin press conference te anei thin thoba anei ngai tu ti han chuang lova kan bang tlai theilu to ka arem vak to lova tin atul lem lova maro chu presin kan pe chuak nal vek zela RTI mangten on deal chuan kan pe tho kan leader of opposition po hi kan meeting minute zong kan pe to in ka ria khatiang khania amar adil to zir te po ni veni civil mi zong na tlang zar chi po ani chialo
ที่น่าทัวร์สิเตปอันนี้ที่ข้าง demand number 1จู่กระโจอันนี้ไหม demand number 4กันดูตั้งให้ Law and Judicial Department อันนี้ไอ้เมโซ Department ปริยัติกันในซิงอามีนี่ Directorate ฟันในเราจุงอิน outline office ฟังปังอายันโคละที่ High Court และ District Court ที่ตาน Nodal Department นี่อิน Executive และ Judiciary ที่ทอเขาในจุงจ้าง licensing น่าป่วยหมดตะกระทบบกันนี่ Department ช่วงนั้นฟังที่บ้ากะ Law and Judicial Department น่าทอหลังสารจวลที่ชื่อ legal advice legal opinion เป็กเต bill และ subordinate legislation เอ็นดิกเต MOU และ MOA เอ็นดิกเต Cabinet Memorandum เอ็นดิกเต Parawise Comment เอ็นดิกเตอันนี้แต่งแต่ Department ฟังอัตราไฟล์เราลู่ทีมเต้นยาด่านมิตรจังอินเฟลไฟโตเข็มที่เราจะเชียนชินนี่เต้น Law and Judicial Department เห็น Advocate General Government Advocate Public Prosecutor Supreme Court Standing Council เตอปอยนะ Uncontrolling Authority Department อันนี้เตลงาลบกะ Public Notary เตปอฮี Law and Judicial Department รวดอันนี้เองกัน Public Prosecutor เตเรื่องฮีเองนี่appoint to บานรัวละบางก็ terminus ข้าอันนี้เวกะเองฮิจูอัฐบริมโอที่ฮิกังไงตัวนี้สงการทาร์พียงไม่อินอันหันบางปุ๊กไม่อะจุนตัวมาพวกกันบางเวกะใครเราลองไว้เราถกซุยหรือสามเราก็เตี้ยข้างเงินโซ่กันนี่กันเล่นไปเราในขณะบางปุ๊กไม่อะสงการทาร์พียงอินอันดูจองอันเตียอันเด็กรถที่เล่มเรามังโอ้เฮ้ยpraktis akan mangla langai tu ho aeng mo tal te su permanent na sau tur te vesengin atingam sarkar ni te poi thaw mang katia kha ko terminus dan ania khoya po e minister te po kan hun apel chuan ko terminus te chu entry lek ngal ania kan feveka maro chu an MC lama hian ani vak lo deu ani ome tram top don roya lo in da nge te an nei emoni thina na the PM ส่วนข้ากันที่เวงไงลงที่ library ทัดเอาไหมกันเนี่ย basement อ่ะควรนินชุดdepartment officer เต้และอุกิลเต้สิไลและ minister เต้สังเกตมังจังกายอันนี้ตัวนั้นยัน infrastructure กันในเบลเวียCSS อัจังอิน cross on pali point ประคัดปลีกันหัว district court building ฟังสักนานกันมังเมกะ CSS นัวย fast track special court ปทุมกันในตัวไอโซลาปนิอมินสัมภาระประคัดเอามานี่ส่วน Aizol District มินโกะขัดละ Aizol District Court ที่เอามา Judicial Quarters ปอมิน Judicial Officer เต้นันหลวงเมกะลุงเลย District กาฮิาน District Court Building ลุงเลยสังนาตานราศีเวงลุงเลยนิสินคันก็สอยขานี่ตัวนั้นส่วนรำคาที่ฟิลง่ายรีพอร์ตอันนี้ลุงเลย District กาฮิาน Judicial Quarters เอามาสักเมกันนี่บอก Court Building สังนาตัวฮิานรำคันนี่DPR เสียมอะไรนี่เราว่าสักอะไรนี่ลงเสียหายยัน Judicial Quarters กันเนี่ย Court Building โปสักโซเฟลทริปอันนี้ Colosseum District Court Building เอามา Fast Track Court ตัวสักเมกันเนี่ย Judicial Quarters ลุยเล่สักโซลิมอมบอกเสร็จสิพายัน Court Building เล่ Judicial Quarters อมมามิตา Court Building เล่ Judicial Quarters อมจำพายาโป Court Building ตัวสักบุตรันอันนี้ตัว Judicial Quarters สักอะไรง่ายสักในตัวรำโปกันในฟิลตัวนี้ Saitual District อายัน District Court Complex รัวลุง Saitual District สักนาตันDPR ที่ฟิลตอนิน Administrative Approval พอมูตอนียสกการคุมธระนัตโตบุลตันไม่ไทยตัวไปฟิลโตอันนี้บอกนาทีละยัน Court Building และ Judicial Quarters สังเกตตัวรำอมตัว DPR บ่อยปุยเมกันนี่ Kozol District Court Building และ Judicial Quarters สังเกตตัวรำอมตัว DPR บ่อยปุยเมกันนี่post fill up เองก็มาซัดกันเนี่ยสุขกัลกันมายังไงที่ข้ามดูตอกเลยไม่ยัง Law and Judicial Demand number 5 Vigilance หันลุดอีละสกการนัทกรุ๊ปเล่B10 Property Return ออนไลน์นัทเทลุที่กันชุนจอมเซล่าลดลิงตะกินวันที่ง่าละชุนจอมเซล่านี่Property Return เทลุนัตัว Port ทัลเสียมานี่ขัดละขัดสังนี่สมนิปลีจังอินมันตรันนี่Vigilance Clearance Certificate ที่ Department Function Official ตัวนี้นะออนไลน์เลยมันวัวละเปกชินอันนี้สังที่สมนิปทุม December ท้าสกการทาร์เปียนนัวมิโซรัมซุงะทุบวยช่วยไทยตูรินมิโซรัมสกการจวน CBI เนี่ยนะนี่สมนิปเรียท้าสอบปนิสมนิปทุมะ Consent อเปะNotification จูนี่สมนิปสริทารุกสังนี่สมนิปลียสวดชัดเลยอันนี้ Notification ส่วนนั้นอันนี้ฉันชื่อ Director CBI เนี่ยนะจังอินเล็กขาดอนนี่Criminal Law ปทุม BNS เตBNSS เตเล BSA เตมันทาร์จูลสุยา Notification สวดทาร์เลอันนี้เราชวนCBI ในจุลัยนี้ขัดสังนี่สมนิปลีนุลามา investigation ทาร์เอ็งมาอัลลักตัวดอนโลทูอันรอนโซยา
notification suat that dan tur duan sa aron tiltel boka state government phalna lam hasalova state sarkar na thokte sui thai ani lo thu aron tar lang boka CBI notification suat that le dan tur aron duan sa ang thlapin law and judicial department atangin vetting lak ani nuwa Mizoram sarkar chu notification achu thale ta ani ei ti top ang te soi thinania atop lailok kha omlo ain lalon ani then CBI ne na hian engamazat pek ani to hi po hi soilo mai ilangin atharber leng pui ram kha mania document ni non dila kan pe katito a chuan checklist min ron thon le ni chu min nuwa chuan checklist engamazat kha min ron thon le chu voina khan ning ka ria an sang a kha engatinge a copy director IB te pe kani ti kha address ani lo ani chu address ani lo wa khamin hena khan kan tia ti chuan a complaint thelu the ang lu ang po kha kan han tia kha po kha speaker house property khan ka peto cha kan nei vector in ka ria tin pumanal wa da sai lovina lok out ta complaint thelu kha chui turin ani hian special investigation team andin ve to bok ani chuan lok out ta act 2014 hi kan amen kha ania kan la thewin ka ringa ta hianin director pakhat noya director of inquiry and prosecution omthin kha inquiry wing le prosecution wing atanga siama katia da khan ita a inquiry wing thuam chaknan chief inquiry officer te inquiry officer le deputy superintendent of police post te no kha ani to a heti hian wing pathum establishment inquiry prosecution wing te chu na thok thein anomta ani ten member judicial le deputy secretary hi kan no khat to boka in secretary po tun ma part time om thin kha deputation in regular secretary da ani to boka mimal building om thin kha tuna chuan mine ko a rangin building pe ani to bok ani ti chuan an malak na frang om ve a awareness campaign an nei na te hi kan soinga corruption do tura awareness campaign an nei na hi PUC ate Sinot Higher Secondary School ate IASE Institution Hall Republic venga te Mizo Higher Secondary School ate nau pangtenena corruption do dan te ti dan kha awareness campaign an nei china tin heng kan thang thar te hian corruption hi an hovia win country a ke po hian thalai te le zilai te ba tu soina chance kan ei reng chuan in chung theu atangin corruption don do ro utin corruption do puya hian ka som zia thin ani khan kha chu do to le tamai la demand number 9 la finance a hian do ta ila kum sang ni samni police samni panga to blam tang khan central sarkar chuan CSS fund te state sarkar release lok to lova actual disbursement ani don chawa release thaidan tour system SNS pars adwang thara Mizoram chu December ni som pasari sang ni samni panga scheme chunga rinlu ve chau kan ni chuti chungchuan central sarkar bituk ang chu March ni som tum pakhat sang ni samni panga kan puithin thei deuh tho ani sang ni samni panga samni paruka scheme hi CSS tamjok rinlu tharni in chunjom zel ni a finance department malak na wangin kan state ina ati thei chunga ministry of finance in abituk chin chu kan len theya cyber treasury neite other based direct benefit transfer kalpuitele CS ranga digital transaction neite ani finance department chuan if miss nena inzom e-receipt system kalpuitran meka Axis Bank le HDFC Bank tenen MOU zia ani to a SBI nen po MOU sign to ramlak mek ani system hi man ani nuat chuan mi puiten sarkara chia file revenue dang an pe khom te department holding account na lut masajeta chumi nualak chwale a chalan mga sarkar sumboma anda lu le thin kha angai to don lova sarkar sumboma directin alu tlangal to don ani kabulami hian khatia mangai mo na enti baking kan sin tratsu enti zokang nia hei tuai la drop hei to peng chu kan rem hi chin man finance department chuan online voucher level compilation system hang turin ma la mek boka tuna kalphungai chuan treasury a bill pass nu hian treasury thokten vouchers te chu anlo compile le thota
chu AG office an thelu thin ani VLC system hi manani huna chuan treasury officer 10 bill an pass nuwa direct in vouchers te chu AG office system a alun ngal to dona mihring kut manga compilation hunrei tak tak boi puile district rang atanga vouchers thelu tura thlatin AG office staff tir te po hi ngai to don lowani treasury office kut manga vouchers compilation boi pui ngai wanga figure ti sual pal omthin po hi om to don lo ani if miss man ani awanga DDO tam takin harsanna an to wangin pu TBC lalven chunga advisor to chief minister kai ruain if miss study team din ani a team ruan man angin head of department le DDO zong song ne na changin if miss man konga harsanan to te finance department a riatir turati ani a Chhanna chi sang zani somli don ani a heng singa za somni panga chu complain lamthil ani a abak zong chu rotna ani heng Chhanna don bozui hian if miss mangtu te harsan tamber chu chinfel sak ani to Mizoram Sarkar chuan chakle rangzo ka summan chu ani theina turin departmental purchase advisory board le departmental works advisory board power te chu nuai za atangin nuai zani somnga le nuai zanga te atisanga hian SPAB le SWAB kaltlangai tam tak pumpelin o samna thendon ani then expenditure sanction dila finance department file kaltir tam thin nutuk alotlem theinan le sakzoka expenditure sanction pe kani theina turin financial advisor system chu april likhat sangni somni parwatangin department sompania introduce ani dona notification po chuatoni po speaker hi kalphung thar ania aom voi khatna turania atangkai don na san hi chu kan sarkar na tok te kan officer te kan ring to kani an kuta thunei na tamzok kan da don ani hemi system ang hichuan commissioner le secretaries frang te chu financial power sangzo pek an indona finance department kalngai lovin tum khata na thona vaibel se thum thleng le thil le na vaibel se ni thleng sanction thei ani to don ani financial advisor nei dan level zirin sanctioning power sang leidona chubaka procurement rules in atuk DPAB SPAB mo DWAB SWAB recommendation te chu aom alangai thodon ani amaro chu secretaries te power na satakati san ani awangin finance department of file tam tak lu thin le in no khom thin chu thui tak pumpel ani tonga chakzokin ma na tho thei to dona department tabzoka po implement sel tum ani ka sarkar chuan sarkar na tokte GPF le pension benefit te arang thayang berchin fel saka pe ngal zel dua April ni khat sang ni som ni panga tanga voin mars ni kuwa sang ni som ni paruk chunga payment pek swadan hetiang hini pension and other benefits ka vaibel se sang khat zaruk sam ruk pariat le point tum GPF kan pek swat ozat hi vaibel se sang khat zani songa pariat point pakwa pariat ani ten GPF le pension benefit na hi ata tolin pending omlo thayang ber turing kan pe chuaka tuna po hian GPF bill January sang ni som ni paruk chunga treasury lut manjong sangsu clear vek ani bokani Eba hian ka sarkar chuan kongkrang kan leiba te chu arang thayang ber rule zel dua public accounts noi ke deposit le di thria tanga leiba kan ni te chu atam thayang ber kan pe chuak bokani kan pek chuadan chu hetiang hiani ke deposit vaibel se zakwa som pali point pakwa pariat deposit 3 vaibel se som pariat point pakat pali max Mizoram Universal Healthcare Scheme hi April ni khat sang ni som ni panga tangin mantron ania hei ton din muna Mizoram sarkar state fund atrangle scheme noi in ziaklut category frank te contribution atranga manage pot ania in scheme pual hian Asian Development Bank atrangin loan vaibel se zariat pathum point pasari pali chu don kan be se mek boka scheme noi sum din muntlang pui chu budget estimate sang ni som ni panga som ni parukha khor somnga ania tichuan adai lo wangin cross som thum panga kan pek bel de a chuanin tun financial year thar kan nei tura pe chuan cross a som thum kan da te hialani eba hian Mizoram sarkar na thok category frank le pensioner ne na tangin January sang ni som ni paruk thlenga scheme pola deposit kan don to chu government employees te provisional employees te CSS te pensioner te awa in nuai sang ni zaruk som li le pani chuang ani when recess like han max 2.0 kan han loans le a ka chu kan hritheu ome ti chuan all pension scheme kan chin feldante new pension scheme kan ti feldante ang chu nakal kan mai ange gazetted officer thar appointment ti felza thi zathum samriat kan ya payslip pek swaza promotion transfer increment vel hi sangriat le samruk pakwa atlinga sarkar na thok gazetted pay fix felza hi sang thum za samriat le pani ani
GPF hi final payment ti fil zat hi sang ni zali panga nia final payment pek chu zat hi vaibel se zali paru point pani ani DIL pek chu zat hi vaibel se khat point pakwa pani closing balance tuna GPF hi and lakol hi crore sang li zathum samli le pariat point pasari pathum ani then special audit hi voiza samru pali kan nei to tun ma ka chuan tu temo lom vak lo deuh te kha special audit anin ti thin angai deuh khanin alanga khati lai media vela landan khania tu nei ro chung kan ti mol mai ni ti hian tu man huat an la lo atrul kan ti ya tiang hian kan ti ya VC poi kan audit zela zaria somni le pani kan audit to tiang chuanin anin dai lo ma athok tu te hi kan duangin kan la ti theilova tin taxation a hian han lut leila ta hian GST te bat te kan hreveka petroleum products le zu ti hi alo langa zu chia in laim ni zu in zorem ni kha kan in ti dewa kha khan ilovin army te BSF te some rifles CRPF BRTF khang ho kha license fee le excise duty kan choi tir ve ani tin na lan le champai winery tangin license fee le label fee te excise duty te kan laboka kha zu atanga kan hu kan ti khan om je chu kha ani tin tax revenue collection hi tax revenue chundu zongsong hi February thleng khan crore sang kan za som sari pasari point paru pariat ani tatang yan GST tambera vatin adota se sahian vaibel sa somli lai pali point pakwa pathum le social infrastructure and services se sa chutiang za bok chuluta professional tax hi crore som panga point somru pakwa ani entertainment tax atang kan bumoka registration le license fee te loking khom boka professional tax ti san kan rotrina marchu he parliament dan siam noemia nia kainu tu nei nani lova 16 finance commission apo khang kan thlen mal viawa khulama chuanin income tax and choya khamian choi to wang khanin professional tax kha claim te chawan choi tir ta pion choi le chief secretary choi khain thaulo ani amaro chu double tax ani thlat awang khan indiram hun dangai chuan ati phun hi chu an hre ani keini ang hi kan ni velova an ni velova chuwa chunei kan han rop thin na atlang le theilowani ten GST dan nena in Milturin tax administration kan herrema commissionerate noya wing tharpanga policy and law intelligence enforcement audit le recovery te siam niin heng uing noya omtur officer te porwat felvek ani to ani zonal office te na ti jang khaya hian ani hian registration return scrutiny le refund processing te chau an khoi tonga GST ba ka vat le profession tax te online culture zom don ani ei ses te kan han lave estam te po kan ti sanga kan zeb lova amaro chu kan ho tu masa kalchuak ta khan LPS interview na kha in clear trevin karinga chia hi ale ta ti pun ka tumani atiani kha kaini chuan ale chuan kan ti pung lova claim kan han ti pung ve zok ani in dem vaktur ani lawang ten ne hi chu kan chiar lo menga poster siam ai po hi kan nga ve to khop maya taxation hi kan thuam thavia wa deputy commissioner of state tax post bangali assistant commissioner of state tax post pasarite kan no khat to then state tax officer post rok tam tak omai ta tang hian post ruk kan no khat to tuna hian sangson post som nga pakua oma post som pariat chau no kha alani ai dai lo na na sa le adang no khat turin ro manna kalme ka assistant UD ti te khang te po kha kan no khat le zel don ni lottery lama hian til pakhat chau kan soyanga lottery sum hi max sensawatan kan mang thin ani atangkai le ni aman na kha han shelo loila atrain karinga tuna hian mechanical drawing machine an nei to chakle zualin lottery hian kalpui thei to dona sum lo lut te po pun pha deu tura kangai tiswan kan budget estimate kha kan fria fiscal parameter sang te po kan soi to tiswan finance department abik hian Bible says sangli sa sari songa pakat point pali pathum hi kan da chu kan soi selvia wa kan senior pungu na khani financial dictator te kharon ki dewa tun ma akon pui nen kharon te kin deu ning ka ria khat yang kha ani velova ni heng finance atam chan chu han holding atan 200 crore finance kan dani a chuak le vek don chuan
สรการนัดทกเต medical bill max หน่วยเป็กเวรมจ้างเราข้ามตานี่สรการนัดทกันนี่ส่วนนั้นที่ดีเป็กกังไงทีนหน่วยงานขันตอบเวลว่าลิมิตในเวลว่าหน่วยงานอันใดบ้างสงกันเป็กง่ายเซลตาขมีตังคานไว้เบลสงงากันดาบกะทีน CSS scheme โลดเล่นนัตู SMS counterpart funding เฮียน crores นี่สงงากันดาบกะนับโปรเจกต์มูฮุนะเซมสวัตูร์ crores นี่สงงากันดาบกะเซมสวัตูร์อันนี้จู่กันเราก็อันนี้ post office อังเดียวกันนี่กันเป็นส่วนเลยกันโดนฮี NCDC law นัตรงา cooperative society แต่ project กัลปุยนัตู crores สอมกันดาบกะSaski project a ringot po yang cross sang khat kandani finance sahian kan la petsuang le vek don kaka a implementing department tin urban infrastructure development fund a hian department te na thone to 30 crore am boka chu chunin pe huna kan pele anga EAP project tan crore som ni paru point palibial ani a state chunga sarkar ngai poimo big kong te siam na tur crore som sari kanda boka kum dangain kanda tama kong hi khangai poimo ka ka chu nakina lopek chole tur khani a tin state priority project kalpuinan crores za kanda bok ani kangkha finance department budget al tilang tam tu ania maro chu chok le tur ania tin hengba ga hian max bill pek na tur crores za somthum le pension lo le other retirement benefits atan NPS subscriber te matching seratan crores sang hi zanga pani point panga pasari da ani bokani tichuan finance department man tur bik nilo department dang te man tur finance a lo da lai lok chu crore sangli zaruk som period point pakua pasari anitani hemitel lo hian finance department budget chu crore za som thum pani chau ani tin saski kan soya kumina hian kum zonga kan dia kumin kan la tianga tun kum kalmek alaral lova da hian vaibel se sang khat zanga som point pasari panga kan dong to a hemi session kan nei nuwa hian engem masat kan don bel mana chung kan don zong zong soi tru lo ma ro chu lo man kan don chin na chia hi incentive kan don chau hi kan soyange alom em hi chu ni som paruk thla som pani sang ni som ni panga khan part 5 noya crorza mining sector reform kan donga ninga thani sang ni som ni paruka part 4 noya capital expenditure kan ti thara bangin crorza som ko pa ko point pani pasari kan donga budget general discussion kan nei lai ta khan capital expenditure here tem lu duk chuti khati ngantia kainin heta tlem nganti lain central sarkar chuan ason na ruangam infrastructure siam laloma inti thae loman hidong teu mintiani kan lom khom mai tin khamini ve khan pathum kan dong throi ni part 7b a hian agriculture digitization a for samro andong boka part a noya land reform a revenue lam hian crore som panga andong boka chuan man ni mai khan ni som pakhat thathum sang ni som ni paruka khanin pali kan dong throi maya khamini khanin pakhat chu part 9 noya ni a financial management inti thae mai efficiency in financial management lo mana vaibel se zathum somnga kan peng chuan non tia emin ron peni kan lom khop mai khamini ve khan part 10 e noya urban planning reform noya vaibel se som li le pathum kan dong boka ten part 10 e noya PCT atan ten zolatan crore som li kan dong boka ten part 10 b a ease of doing business a crore za som pani kan dong boka hi atep ter to se kan dong lawang ti kan lau khop maya finance lama kan ho tu te kan finance commissioner te an buai le a khuta central finance ministry a pumanga kan ne a finance secretary tin kan tlang mi pakhat secretary am boka kan zuk zin tlang chang hian amu te po min ron mu be aอันนี้ควานินฉันให้มีไงปุ้ยมาเอลายาการคอมมิชชันเนอร์ที่นี่แต่โตอันสวดลานนะอาซาระโหลดสวดอันนี้เทียลมเลียทินกรีนฟิลด์ซิตี้อันที่ฮีสอมปันฮิเจ้าทันตัวนี้สุดท้ายชวนดีลนะครับ point of order ลูกกัน CM มีนะเนี่ย reform based incentive ที่ข้าลงครบมาเสียกันต้องที่ข้ากันปลูกที่โจกตัวนั้นลงมาโลนเวกันนี่ที่ข้าสวยเสียงเสียละเชื่อแต่ว่าจากองค์เวง 100% loan อันนี้สกินอีกส่วนไอ้ยังโจก็ส่วนนี้เสียกันดงอันนี้ทินให้มี PCTB กับฮีจูดีลน่าตั้มเสียสองปันนี้เจ้าอินเดียมาทันตัวนี้อันนี้จู DPR เนี่ยเองเราอดีตรู้ส่งเนี่ยอินไปเวกตัวเนี่ยแค่นี้มาสเตอร์แพลนพวกกันละไปสิละวะจู่วันส่วนกันมูลวังตีกันเราวางอินเก่า SD ผู้ส่วนนั้นท่านยุคหลังทำไมเตะกันที่
อาจุกอมจิเลนี่จงเตะอวังเตะพอจูอันนี้ตะกันdepartment how to เตนอันว่าอินอันตรังกายอันจงอารมณ์ถูกระสอยดูเต็นเรลไวเขาพกข้าวไว้นาเฮียนอันรันสวะใจนาเฮียนเทนโซลันเรียกโดนะจุดส่วนเทนโซลสิงห์เรลเวย์ alignment ตัวข้า final ฮัลอันตุ้มโตอันนี้เต็นนิสมปนิตุนฐานนิสมปนิอาคาร National Disaster Management Fund ไอ้เหี้ไว้เบลส์จะสมนิปริยัติpoint ปริยัติปฐุมอันต้องเล่นโน้ไม่บอกนี่แต่จันตูร์อารมณ์เล่ไหมเต็นนิสมปฐุมอาเฮียนตุนไทยเลยส่วนอาเฮียน Health Sector Grant อาเฮียนินไอ้เหี้15 Finance Commission ไว้ค่ะอะไรนี่อาเฮียนินไว้เบลส์จะทุ่มอันนี้เราไว้เบลส์จะทุ่มเลยหน่วยสมปัสริกันต้องเลยบอกอันนี้ตุนการเกาตาชุ่มขัดจุกันต้องมอันนี้เบอร์ไหมอารมณ์ครบอันนี้เต็นให้มี devolution of taxes อาเฮียนสเตทดังเตะข้าเต็นกันนี่ขายขี้นะที่ลำดานช่วยอย่างเฮียนี่loss rank อันเสียมันนี่ loss rank อันเสียมาชวนตุนทุ่มบัตเจตอาเฮียนอินเดียรัมพุมปุยะArunachal Pradesh in Antaniam na sabira Andiam lama pakhatna niya Panina Bengalaya Pathumna Nagaland Palina Sikkim Pangana Manipur Parukna Punjab Pasarina Tripura ania kan not is how hi anlung oilo mai ni kha aniam ber punglowa po khan aniam fal singa khan until de fek maya chawang chuan Sikkim Chief Minister Pei chuan dio le tarmiron thona deficit grant anti top ringot hiadi klo itang ang winor lengu haron tisaw sawa anlung oilo le ani chutianga kan mar sak state te anom lai chuan again reng lethung apun na khan apung tamber India rama Haryana pakhatna panina Kerala Pathumna Karnataka Palina Mizoram kanni ten leiba hrim chu kha puk te atama saski te ni chuan leiba nga kha anwam zo ka alobom zo ka mi puitan ania amaro chu labor thalochi amani internal debt kanti hi healthcare bill in bat sakreng ang chite mi ti bat reng chite mi workshop bill bat tlatte khatiang chi sang contractor bill bat reng te internal debt or power bill bat tlatte khatiang chi zong kha labor thalochi ania kumtin kantin yam si ani ku speaker kani chani kumina hian vai bel sa somni pali point pakwa in internal debt hi kantin yam le ani Ole demand 40 na kalut tonga planning and program implementation na hianin. Hian subordinate office Pathum Aumachung Techu Research and Development Branch te Directorate of Economic and Statistics le Directorate of Science and Technology te ani Planning Department nuai malak na hi sao khop mai Mizoram Amason na to song de to hi Planning Department kaltanga ngai to le prioritize ani sauta hian project bo zui convergence le monitoring konga nasatakin minti sak ani planning department hi department frank te malak dan tur duam tu ani awangin transform Mizoram 2047 atangin bul antran ila kumsang ni som lile pasari hi India in zalenna ani kumza na ani dona emin huna ichuan ramchang kang developed country ni to turin sarkar lai puchuan mathlir vision ani ya aw la viksit bharat 2047 man ani India ramchang kang ni don chuan state tin te hi developed state kan ni angaya emi konga min kai fruai tur hian transform Mizoram 2047 chu tun kumchung hian kan duang chuak ta ani transform Mizoram 2047 noi hian maso na ngel le tlo nei turin infrastructure industry le service sectora malak na omjana imanga ramhason na kalpui tum ania matlir thui tak le target sang tak siamania chung te chu kumsang ni somli pasaria chuan Mizoram economy state GDP chu cheng vaibel chenuai somni panga ahlan kaya India ram GDP a 1% tho ve tuna hian 0.1% chau kan thoni ka kan tumani ten kumsang ni somli pasaria chuan Mizoram per capita income chu nuai som par kalan kai te anni vision ti lotin natur manruatan sarkar chuan han holding scheme hi amang me kani kumnia molek kan sarkar chung hian scheme noi hian malak na lian tak kan nei ngala apoi mo zolte kan ron tar lang don ani eta poi mo chu loan kan pe ka hian sarkari garantora kan tranga tun ma khan Mizoram Ceiling on Government Guarantees Act 2011 khakan ya
อตินเดียวทอเฮียนให้กันเอาปุยนี่นกกันเตี้ยนี่มีมัลเนนลอนเป็กขับนาดานอันนี้กันสกัดชวนให้กันเชียตังกันตีอ่ะจูฮุนจูกันมีปุยเตเลบิกตะกินฟาร์มเตเฮียนหักเลยมากันอเมนตาสักนี่เลยสมนี่เลยปลีขานสกัดทารินดันทะเลาะเสียมชัดมาสักจิงะกันเตลตาขามีวังขันตุนส่วนการันตุรักกันเราจังไทยตานี่บ้านใครนะทุ่มเบอร์จูมาเนี่ยไอ้จงเทนมิโซรัมตานเฮาสังกัดตามทยังเบอร์อันเสียมามิตามตักตานะไอ้จงนัทรานเสียมสักไทยนานะปุยเฮนี่กันปุยเมกใน progress partners กันที่ยาตุนายน training และ funding มังอินอันบ้านกันกายเมกันนี่อุลุกตักอิน progress partner ที่ทันอันนี้ลอนและ grant มังกันปุยนะเปกเมกอันนี้บ้านใคร scheme ฮี central scheme เตน conversion สกัลปุยเมกอันนี้ State Bank of India MRB Mizoram Cooperative Apex Bank Union Bank of India และ IDBI เตน memorandum of agreement ฮีกัน sign ตัวแห่งแบงก์กัลตังฮิยัน 100% interest subvention loan มังอินกัน progress partner ติดตามกันจังเมกอันนี้ให้มินว่าฮิยันมาเนสตะกินกันละเมกอันนี้ให้ตัวนายฮิยันที่เราอมเดไม่จะ Apex Bank ฮีschedule bank กะผมอารมณ์นิตาให้ที่เราอมตักอันนี้สุดๆ North East ฮิยันินอาสัมเจ้าฮิยันิ schedule bank อันละนี้ก็เรียสุดที่งา Apex Bank แต่เราอมหาลไม่แต่เราอมมาให้ที่การ cooperation minister เล่ secretary เต้ registrar เต้ทบตัวส่งเต็มมาลากนาจาร์นี่อันจุงอารมณ์ถูกก็ส่วนนี้ Handholding Phase 1 หน่วย Loan Assistance Deal 2มีสิ่งขัดสังกัดจะลิสมทุนปกวนออกมาแห่งมีเตจังฮิยัน Progress Partner จะสริสงงาประคัดทันส่วนนี้แห่งทันส่วนเตจังฮิยัน Progress Partner จะทุ่มสมเรียดปัสรินโลนมุตอินโลนเป็กส่วนที่อวาอินไม่เบลจะสมทุนปัทุมปอยปัสริปนิลายนี่ตอนนี้สกิมหน่วยกุมจันเวดันเซลาปุ่งรุสังนตูร์ Interest Subvention มาสเบอร์จูไม่เบลจะสมปังอาปอยปักวปนิProgress Partner Loan อาหุ่นตารูลตานเป็กส่วนตัวนี้อมเสียกันเชียดกันริงLoan Rule ชาติจูอัน Loan Rule ตัวข้ากันรูลเล็ดสักเวเซลนี่กุมตินไว้นี่อย่างส่วนนี้กันรูลสักจุมีตานส่วนขัดจับกันเซงตัวนี้กันละรูลสักเซลตัวนี้ Phase 2ฮีนี่สมปักว่า September สังนี่สมนิปังอาคารหนนี่Phase 2หน่วยฮิยัน Loan Assistance ฮิมาร์สนี่สมสังนี่สมนิปรุกเส้นคาน Deal 2มีจารุสมนิปันยันอมตัวแต่สิ่งที่จังเฮียน loan มุทัยตัว progress partner จะสำเร็จปริยัติ transfer ตอนนี้ progress partner ปักว่า in loan อันมุตัว loan เป็กส่วนตัวจะที่ว่า in หน่วยสมทุนปฐุม point ปัสริปังอันนี้ loan บ้ากะ CM special package หน่วย grant มังอิน progress partner ตามตักบ้านใครเมกอันนี้ phase 1 หน่วย CM special package deal 2มีสิ่งที่สังกัวจะสริจังอาสมสริปักตัดจังอิน progress partner จันปุยนดงจัดที่สังที่จันที่สงอาปังทันนี้อินจันปุยนสุมเป็กส่วนที่จะว่า in cross on period point ปฐุมอันนี้ทีน phase 2 หน่วยฮิยัน CM special package สีมาร์สนิสมสังที่สมนิปรุกเล่นขาน deal 2สิ่งที่สังรูปจันที่สมกัวปนิอมตัวอินแห่งจังฮิยัน progress partner จะเรียกสงอาปรุกทันส่วนตัวนี้ Handholding Scheme หน่วยฮิยันตุนกุมช่วงยันมาสอนนักเรียนทำตักกันในเวลาจู่ๆเอาไว้ขนาดนั้นจันวันนี้สมนิปริยสังนิสมนิปรุขานมิโซรัม Handholding Venture Fund สุดล่างสันอันนี้Venture Fund บางยัน Startup Base อมEquity Investment กันที่ไทยต่อโดนะมิโซรัมสกัดส่วนครอสมนิไลฟันอาฮิยัน Commitment เสียมหาละไอ้บางอาฮิยัน Sidbi Fund of Funds และ Investors เตจังอิน Fund หิมูเบลตุมเมกันนี่ไอ้ฮิยันกัน Entrepreneurs เตมาสอนเซลตูรินโจชวกเซกันที่เล่ไหมมิโซรัมจังฮิยัน Unicorn Company ที่พอ Running ชวกตูรินกันอินโจอันนี้ไอ้ฮีกัน Entrepreneurs เต้นมาลากนักขานอินเดียรัมเตฟอเรนจังเตนอันนติเวงอันนอินเวสเวงติขานอันติฮวังUnicorn Company นี่ตัวฮิยันUS dollar billion ครับอันที่นิน Unicorn Company อันนี้ไทยอันนี้มิโซรัมบ้านกับสกีมหน่วย component point หมดตักสู้ซาว cluster approach มัง agriculture and allied sector ที่มาโซนนี่ให้ focus 2.0 มังมาลากอันนี้โดนะ focus 2.0 ฮี EAP อันนี้โดนะตุนทัดซุงฮิยัน loan agreement จะเฟลมันตุมันนี่ให้ project กัลตังฮิยันคุณนัดตุซุงกว่าสิ่งสริเลสังอาเต็นอันไทยเลบุชีนโมอันรันวุลอันตัมโซกอันทาระโลกโซกอันฟัลทินานมากันละโดนนี่โฟกัส 2.0 ฮีกันสุรการจาก policy ที่หลอดลินนัตูร์มันรัวนี่โดนะ convergence in อัฐิอ่างกัลปุยอันนี้โดนนี่ชินาคานกุลเตนิงกัฟยาทิ้งกลางนัทโลนี่ฮีอังซาติงเงอินติเลมโตอาทิอาฟิกาเชียกันนี่ละวะอามารอจูโฟกัส 2.0 ฮีอันกันสวยตัวอังคารสูงกว่าสิ่งสริเลสังอากัน target โดนะข้างเขาก็ชวนทิ้งกลางโลอันว่าตัวอินกันริงโลอันนี้ส่วนนักสตะกินตินิยมโดนะ
chuan in kan ram ngo te pawh hum hal dawna tin chief minister rubber mission ah hian chungkua tam tak tingtlang lova to lo hi kan siam meng bok ani an holding scheme amalak na poimo tak dang pakhat chu price spot manga kan kun na tok tu te ba na kai hiani tun kum kal lai me ka hian so thing kan leizat kan free a ei vai bel za somli pakhat chuang kha support price tan kan an seng kha ni a hetiang za ti tingtlanga poisa thunani a kan rural economy po na sata rancho beisei ani ti chuanin tuna hian har sanna kan tok me ka so thinga hian a chan chu kan farmer tin red lom zokin banga an thal tlan mai ni khatia red lom zok an thal khan keimani kaltlang lo ani ka chuan support price ka kan pe thei lova support price an chan phot ani an ma ni tan khan a hlok lo ani chu ba ka a red asan thei lo pha zo vek ani cheng som ni panga lo pe phal anom chung ka chuan kan ne na tang khan kha ai to le du kha kan mu thei ta lova chu chuan in min ti mang ang ta a so bang chuan kan farmers te kan dem ngot thei lova poisa ten ma mo an har sa ma se an tan chan na ni cheng som ni panga an thal khan cheng som ni panga dang an hlo zel ani so bang mi lo nga kram ro I tang tlang ang u kan ti hian ole chu ti thei seng in tunai hian are ti sang dai to turani ma se an lo thal le thina wangin are thi sang thei tlat lo maya ale lama a farmer ten an tuara so thingli na hun le so mai don bok to sia chu wang kan agriculture minister te kan mam bi ten ngai to na thar an siama tun ka ra hian secondary collection center zong songa hian so thing I collect stock mayang antitani chuan somrukvel mun kan ne Mizorama da chuan kan lo stock phot maya chu da chuan farmers te kan en du chu mani SCC thewa khan vai ne na sal to lovin so thing te lo da sela leitur felowin kan dang char don ani peng pon lama sum dong ho hi ti chuan min on dor ngai dona a ret kan ti sang thei don ani amaro chu lo fal ru le sel kan om kha chuan dan kal khan lon zalen nani ve tho wang khan kan in khap thei tak lova angenin kan nge na tun kar tang chuan in kan SCC ya vek lo chung lut selangin ada nain adai chin kha kan han la photanga ron cho tur chin bituk ang zel khan kan kal lenga chu kan ti tlan thei chuan tu na tang rei lo te hian a ret ap so to ang ti kan ring ani tin han holding inatum poimo tak chu decentralization hian ni le a hemi konga hian tun kum chung hian ma son na stak kan ya Mizoram district transformation program tran aloni ta transformation program in tumber chu district planning committee manga DC ti chak ani awai khanna tan district in te hian baseline data le district vision mumal tak anon siama convergence planning te pon on siam bokani gap funding atan Mizoram district transformation program noi hian DC te nena cheng vai bel khat theu pek ni in program anon se project anon siam meka mani se san lai khan ei kan havati lok ani so the chuan district ina ta tanga sarkar scheme le program ni lovin korang ina an mamo ni an triat kha an DC te kal tlangin anon ti venga tan khan poisa kan lo pedon ni grassroots level planning kha aro chho na tur ani tani ei India ram point ma na tanga asoi ni secretary dai lima tanga mi district budget kan siam sa ringot hi achunga cheng te mamo phuruk tak lak lo so vai an mani a khochunga om te khan an budget anon siamang DC tining crore kat theu kan pe a chu inang diak kin kan sem don lova an in elanga ati tha district apiang kan pe belanga MLA te theu point in elna hian kan bial te theu thei top so pui turin ka han ngem ani tin grassroots innovation hi emisoi kan promote kan han tele boka Directorate of Science and Technology hian an tholok khop maya Innovation Facility Center aizol hi Mizo grassroots innovator ten na satakin an bo mekani heta hian Mizoram ma saberata Chief Minister Inventors Challenge bot sailo ni to heta ati thate hi seat fan pek ni in henga tang hian khol thatak tak te lo chuak mek zela National Innovation Foundation tenen thokhovin zopa tual ser thiam te khol siam chuapo amamo tu tenena pek le vilzui na po kalpui tur malak mekani infrastructure development lama lutila project prioritization le selection song hi planning department kaltang vek ati ani to wang hian he department hi poimo ta hle mai ton kum chunga scheme frang kan achievement an tal lang taila nesis roads noya kong kan lai na sa MMA hey puk jing through sil resort road crore sang kat points of nile pali man po du sak takin kan member pui campaigner kan pe ka ti khamania akha thadewin thokse kan duani
tin nesit OTR om le ta hianin project panga kan approve to heng chu soi kim chang long mayang PMJVK ta hian project som approve to nia tun ma khan PMJVK hian kan ram zim te chau kha awama chu bang chuan social welfare noya khan alom thina tunai ra chuan state pum puya cover to wang le sectoral project an kalpui to wangin nan works department ina a khoi chi nia alan to lo wang le state dangan ti dan te kan thlirin hemi hi kami tribal minority affairs nen khan planning a alut ta a ti chuan kan va in department zong zong ka sum kha voina hian kan mang tangkai tlang ta ani then article 275(1) po chumi kan tel chuan ya ta hianin drug treatment center hi mamit long tai sai twal khozol le na thiala ta hianin crore som thum pani kan sanction don ani chuanin sit som thum theu om tura ro man ania Eglavia model residential school EMRS hi dona sangmek paruk kan ya anti map meka manian agriculture ministry miron tloa anzowat ula pasari pariat dang chu kalau peleng chu min ting heng ya ei chu kan zo wat acha kom viau ani ten saski kan ria speaker khongain 275(1) kha kalpel dona sinpo khagaron soya 275(1) kha sarkar masa khan bulletin project somvel kha ongoing kha tun sarkar he chunjom lo tak maya example karon pe ka po dar lona construction of the purpose hall noi za sari le som ni man kha 50% de physical kan ti to financial achievement 20% vel chok kha anya chu a minister concern poka zu muwa le kha poka thona sarkarin a physical le financial achievement te ron report ha se kan lo release sangatia a le kha po engim kha department kan petowa nikum mei thami to khania chu min lo enjoy sakapa tool ve project pending ani hi ne sarkar ma sathil khan ya tin planning alu ma thil kha ani a enge achan you see the hunan thelu thailo nge ni kan lo en fia don nia tichuan heng saski kan muat kan ngai poimo zol hi kong a hian kan penasa ni saski sumi kong hi mi pui ngai poimo a power angai an kan ngai poimo a in tui kan ngai poimo ni bu fine heng kan basic needs ani chu bang chuan department dang po longoi ram ro in thik lowa heng hi apoimo te nia heng a hian kan petam big don ania kan tia an nia hian kan han kaltam tir rep street ani tin project monitoring committee sina kan soi report po heta kan dona kha ai hianin nan thok thai maya ei kan vaya kan om tlan nania sarkar tabik po am lova kan vaya kan ayo te om khom na ko khran ayo NGO ayo le stakeholder dang te ayo kan han meeting po kan thup thinani ai hianin tam tak an endik to a kan member jom tak te po kan ngen du chu an bial thewa na tho thalo om chuanin in silvat ni selangin project monitoring committee kan ron tir haum vat zelang anon endikang na thalo hi aum kan phal to lo ni kan strict via ma ro su thi thiap ven tak hian in ven thai silova attend chu kan thiap tir le te po no mani yang chu ania heta hian kan zawaya kan thiat ta na poimo kan soidu chu project chen khat azo hun tura bituka zo thailovin azo hun tur an lo pot sei ve ngot mai ni a department a thunai tu tenen khan project monitoring committee remti na telovin to department main target date of completion hi po sei to lo turani kha department zong zong in lo tria selangin dikcha chun frank ta soimi kania kai chu ahun an po sei yan estimate and revise awa hian na thona na kal ngai meulo tu te mo ipte hian lu jiani corruption bu pui pakhatin hei chu wang hei tire kan du chu wang chuan project monitoring committee riat pui lowa mani tua target date of completion lo son langot kan om chuan action kan la don notification emo OMM po chu athang chu kan ngai poimo em ani ti kha kan soidu ani tin dashboard yang reng le ngemo hi kan nga tin CSR hi chief minister office ti hian kan han khoita hian omzia ani le then kan directorate of economic and statistics po hi database menga na thokan dia one state one statistic tia hianin nan thokna se ema an tho hi soitur tam takaom tin science and technology lampang te po hianin hei kalat lo pui man lova heng hi tunlai science thiam na manga thalai te na tho tir tumna nia chu kan kun na tho na tan poi mo ema
man nia an pa ti chwa thar phei chu pa po hi ang manglowa linesman an tia sakai bak nei khabe mul hi ang em mai ni atui khop maya khatiang chi kha thil thadeu de wan ti chuaka eng hian ei zon na ko vek ani tarui lo ngai te po kan sir tiranga kan train anga khatiang khan nupui nei thein pasal nei the siam chuaka kan tum ani ten tuna WRC a potential kan nei te po hi hectare sing thum le za som ni le panga lai ni a eng te po hi eng ting nge hlok zo kan ti theang hectare khat rau rawa Egypt chuan thar ne me mani ke ni chuan kan thar tle me mani India point a technology sir hi ni ya chang wang chuan a quantity ni lawen quality ya ke ni ang ram sim mi hring tlem nei chu kan than angai ani ten planning kan tia planning lai tak hi research and development branch te hi an ni an poimo em heta hianin an ni hian capital formation a kan sarkar hian ma kan la hle ni ti a hian na chu hemi research and development branch ina nikum aya kumina budget andon tam na hi nuai sing ni sang ka zaruk som ko pasari atlingani jong jong hi capital formation atana di tur ania ka soi tong khan khamya wang khan lo man po kan dong hial ani kha tin focus kha kan ti sodona kan ti boka tichuan Mizoram hiram changkang develop state ani thainan planning department chuan ngai tuana thai top in a seng renga Mizoram sarkar thuak bur think tank tak ani chongme kani Mizoram flagship scheme hi le a project prioritization te hi napoimo tak ania chutiang bokin statistics le science and technology te lo chuan mason na sakle thuan tling anei thai tak lo he department poimo na ferangin pu speaker kumsang ni samni paruk balseta hianin implementation atan hian khatizat ka poisa kan handa ta ani tichuan demand som pakhan na le som panga na hi kalatlang to mai nga GAD le SAD hi ta hianin allocation of business le transaction of business hi an khoya Mizoram House rang khoi tu an ya VIP te an lo thena lodong song tu an ni boka GAD hi administration bulpuilai ania airport te helicopter service ti te secretariat in railball pumpui hi GAD nuaya ania tin information commission kan ti te Sinlung Hills Council te le Sialkau Range Development Council kan ti te po GAD nuaya ania tin an malak na pui tak chu kumja som thum chuang aizol ko pui laili taka sam rifle battalion te zo ko sang lama an mun thara an ni son chuak heta october ni som ni pathum sang ni som ni palia agreement kan signa seminua chuan union home minister puamit sa mart ni som panga sang ni som ni panga locally na riat puin ama mit mu nge ya ram in lanna survey map te in thleng ton na kan mang ani kha hi achievement thatak ania tichuan wantlang ta na mandan turte rail in advisory committee kan dina party rang te stakeholder rang NGO te kan tela tuna chuan kan rail fel ti to heta hianin kan malak dan tur chu naktuk zinga hian kan check tran dona kong pui Zawhna hi chuta chuanin kan soi mai don nia a sei lu tuk palange ten allocation hi tidang lam kan neya agriculture department kan ti thin kha lo nei tu te ta na ding ani zia ta la na ta aming thlakin agriculture and farmers welfare department in aming thlak ani tin state sarkar chia khontu ber taxation department le budget siam le summan low control to ber finance department te thazo kan tho ho thainan taxation department le anwaya subject rang te chu north state danga te po anlo tiangin finance department noya sunlu vek ania amaro su a taxation department bi ka hi a chong tu pa ngai puma thantia milo poi ju re ro ka tia tlom ngain ti hian min puya meeting a trul le ani hi kal zelanga tiang chuanin min an kol pui zel thodon ani hianin printing and stationery department le information and public relations department te hi an na tho inzul de wan dia wangin department pakhata da in information public relations printing and stationery department dia mingwa thar ani local administration department na tho te hi rural development na te nen inzul zui tak ani boka wangin eng department pani te po hi chun finin aminga rural development and administration department dia da thar ani bok commerce and industries department kan ti thin chu ana tho te kim changzo ka tar lang turin a ming thlak ania commerce industries geology and mining department dia thlak ani support to tribal research institute scheme to planning and program implementation department atangin atak ta kalpui tu art and culture department noya da thar ani
Sarkar lai puin border area te ti mason na tour scheme aduan thar vibrant village program po RD&A department chantura da fil ani North East Gas Pipeline Project ki Tripura Changa Mizoram aron lumek takawangin Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department nuaya hian LPG chungchang mai baka control distribution and regulation of LPG natural gas and any other commercial gas ti hi da thar ani bok Social Welfare, Women and Child Development Department noya subject frang and encode po allocation business rule hian chiang zong le fil fai zoka zia thatvek ani bok ZAD hian sarkarin na thone turin office building thazok anei thena turte ana thokten quarters lua tur thazok anei thena turtein district headquarters of VIP le officials inte an thena tur mungal anei thena turin ma ala renga tuna hian building hi engamo zat kan sa hi chu soivek lo mayang arei lo nan tin district na hian mini secretariat athai chin china ti kantum ani ZAD sarkar in real bol na konga office discipline ken ko tu ani angin sarkar na thokten office an thlen hun le ban hun te kang biometric attendance system kan ti tikha aken ko tu ani tuna hian khabin hoi ka sarkar na thokmi sing kha sangriat zali samriat pani hian an mangmek to tin in ren chen na lama oga sang ni somni palia tangkhan landline telephone entitlement hi ti claim ania don din buna chuan joint secretary le atluk puite le heads of department te chawin landline connection in ei phal ani to tin ei baga hian superintendent atanga minister thlengin newspaper subscription po ti claim ani mok ani tin land pooling and management scheme hi kalpui ania chief secretary hi state level government land authority chairman ani chamin huai chuan PM unity mall te sak ani tin nisina ka soi tuang khan circuit house te le mundang danga BSNL ho winan ram monetize andu chungchanga khan ma kanla tin Mizoram house franga thenna turte po online in abuk thai to steng chuan ma anla tuna hianin project lian zual somnga crore somnga chin chumi te big endik tur chuanin prime minister hian ma aron la chu Pragati meeting antia MI Pragati antia sangni somni panga August khan andina Mizoram point chu Mizoram proactive governance and timely implementation tin kan kalpui ve Dayan Chief Minister Chairman ania tenga hian project lian zual kan take up antinan vaireng te trusai rang for laning te convention center thingsul thia te PM unity mall project te katiang kha kan villa kha tokin meeting kan nei reng thin ani tin airport chungchang khachu kan intru fia to soingai to lo tura kangaya tun financial year kalme ka hian kan prime minister Sri Narendra Modi te le Sri CP Radhakrishnan honorable vice president te le midang union minister of state sompani chu kan lo mi kwal to ani Mizoram hian secretariat food court and departmental store hi UDNPA department puinain food court le departmental store chu additional secretariat building chungbera sak ani alu tur po open tender mangin thlanfel vek ani to mar tlachunga mantran thaitura ruwa manani tin rainwater harvesting system lian pui mineko sonin kan tiboka tin thil thar kan introduce suna omna on-site crèche facility for working parents diania somi secretariat anathok officer le staff tena anfa te tleina tur crèche chu secretariat building panina basement palina buat sai me kania malak mai social welfare women and child development danding lai tlo chanin anni tena na tangkopin ruaman ani ole po speaker atop bera chuan chief minister office chungchanga kan lut to nga just top kharna tur aniang chief minister office le abangla building ki alo luin alo chul le to antintinemo theyang angin in rent takin kan renovate tin India ram dang chu sailo India mar chaka hian chief minister office ane ber kan ni hero pui vak kan la phak lova mi state chuanin chief minister residence at hianin meeting hall lian pui te awmani yang chuan kan la phak ve lo rol othla khop mai ten chief minister office hian up script mangin Google Sheet based visitors log kan siama chu mi local le mi hong zong zong tu na hianin automatic in kan record thai vek to
tin kan computer nei te alo outdated lama chung chu thei chin chin kan thak thara tin department te review meeting kan nei puya tun kum thar atang pe chuan minister te chau nen performance meeting nei chau kan tum ani tin state cooperative policy hi India rama nei thei pathum chia kan oma chu chu Mizoram le Odisha le Himachal Pradesh an ni a hi cooperation department ten ma chak takan lak awangin policy hi kan mang ve thei ta lom om le ni Chief Minister Charitable Trust online portal version 2 ta hian mi pui o te Chief Minister Relief Fund te RTI sale te khang song khakan khung khoma eng kim alang tlang ani Mizo diaspora sale hi sang ni samni palia tang kan hon to khania heta tanga kan contact number chu China Maldives Malaysia le Middle East ten ya to na Middle East boina thar apo hianin kan in contact to har sanan nei chuan kan online portal hi mani om munatangin khowel khoi tang poinan ron som thei vek to tun na hianin Protector General of Immigrants Ministry of External Affairs atangin telephone call kan donga mani mai khan China rama mizo tamber chu mei chia dan lowalut detain mek antam anpunctual tol mai boy thak le mai anon tia ai lak chu a haro puisia khoi lungina ngen tan khoi province angen om tiringot poi loket a hare memani an phone te lak sak vek tosia hetia kan lu le thin hi chu a poi ka ti khop maya tuna chuan in thon suat theina dan dan ang thlap ten kan nei to a khami mang khan ti ve mai hi hun to min ti boy viawa sum poi kan sang viawa ni an air ticket te kan tum sak anga ya ti khan a boy thak khop maya ti chuan in Mizo diaspora hap hi lusai tek ne na tang rolling kan handin na ta hian mun sang khopui sang Mizo Welfare Association somli te hian ron in register to ani tin tun ha hian lalruat feli antia advocate ania Bengaluru omania ani hi MCM diaspora sela hian aron in volunteera kan lon he maya a service hi kan mangtang ka ma khatianga tlonga ya min pui theitur khowel mun sang har san na tokte min thopui tur kha kan mamol le ani tin CSR kan centralize Chief Minister Office Serchip Hospital tan kian network tangin CSR kan don masak ver chu kan mang to then CSR matchmaking portal hi kan nei boka UNDP tenena technical support nen kan tia ei putibi sia ten tangka ta hianin Ministry of Donor huai hot nan huai hian investment roadshow summit state conclave kan ti matchmaking kan tiang kha Hyderabad te Bengaluru te Mumbai te Ahmedabad te Chennai te Kolkata te kan nei to Rising NE Investor Summit Delhi kan nei to CSR Connect hei CII ne New Delhi kan nei boka Boeing nen hian agreement kan sign to boka kan thalai te pilot lama anlu tam theidan kongpo ain hongdon ten country tuna hian heng company frank kan rama investment ron ti du ho ten atang hian in letter of intent crores sang sari zali samthum pali hu aom to MOU sign hi mi pariat nen ani to crores sang khazali samli le pathum ania grounded MOU pathum crores samriat paruk point paruk panga aom to ani this one atop na bera chuan post speaker kan soidu chu nia thubel chian dollo soilo athatu kan soitlanga hi heng thu soi thu belchian dollo atuk loka adik na lo chuak le thin ang chi te hi tu ten nge soi chinga lo ti hi chu zoram mi pui hian an hain karing lova ta hianin kan film khotlan thewa kan ram politics kan ti thiang lim hi atha a voin lama te po pung khom ten oma engemo hal te pon tum dewa an thul le ta emoni tu na ya baptist conference assembly chuanin lim hal an tiang chi an chin lo na nia ei mizo ti dan ani lowa mizo sia pon ni lowa chin lo ni se tin an lo pa siala heng conference te po an bing akhamta ni in alanga party te kan inen fi tlan theu athalle in ka ria tin ZPM sarkar hi mi ten kan that zok an be se wanga thlan kan ni chu wang chuan that zok ki kan tumani ti wai sen takin ka soi do ni kan that zok chuan lo chuan enge kan dang lam na chuang on mi puan be dong le mai ngasin chu wang chuan that zok zel hi kan tum voina keimani poi in el zelin voina kan din mun ain ale peka mani in elin that zok zel kan tum dona tin kan tum ber chu moral reform sungril lam siam Chhanna tlentir hiania sumiatan chuanin punctuality hun man dikte bul kan hantana heng zong hi sungril lam siam Chhanna ni mi huana in lo fain ka kala
kakal taya ka homa poisa ka la thosia adik lo ni piang thar tharau mi ti dan tur ani lo shrim shrim chu wang chuanin heng hi kan riru le kan tharau lam siam thatna chung ril khoi thil vek ani a thil ho te te kat engle kat pola la om khotlang ina mi om thei pola an ngai si te kat ea in son tur po hitam takan la om pu speaker man ni appeal ka siam to voina yan moral reformation kan siam do ni chuan nangma kaltlangin mi zo mi puite hne na heng hi ei ruk na chikhat ring tu te ti dan tur ani lo ti ria mi re thei jok te kian phal turin kangen le du ani tin kan han holding noya te po loan an han la a so from those bank officer thren khaten chan vo an lo ngia ten har san nan lo siam ani chu chon lo ti than dan ani katiang tur emo kha an la ti tlat ani voina chuang kal phung tharing kan kal to heng hi arem to lo report mu mal tak kan nei chuan action kan la viau don ani heng te hi kan bul tran na tur ani chuwang chuan kan rama yan dikna lo thleng slang kan do a tin kan policy han holding noya te a chi frang frang a peng frang frang noya hian alon ani malon lo ani mo le kan CSR connect zong zong a te hian tuna hian kan entrepreneurs te hian loading chuak chak em a mau oil kan soi kan soya tun lai hian mau oil mau atangala chu hair oil hir ka mang to speaker kan thalai ten an siam thiam lu tuk to heng te thiro puilu ani lo an siam thiam vek to exhibition aten an kalila thadeu deu mu to ri tama VIP te local sila Mizoram siam thadeu deu zapuyom lo present to ri kan nga to governor te chief minister te ne na tangyan present ka dong tam ang renga anram thil chuak tilar an du ho khamin on petrin ani chu tiang chu kan pe thei tran to nin ka ria alom om ka ti a success story lo thin na thu te ngai thak tur ain dot zutta mania chapchar ku ta te po chief minister awat chief minister no pui kan han sema khang te kha lo man mutlak tha en ton tlak ania a tha zonga en ton turin en te hi kan han buat saya ti chuan pathian hian kan hau sak hi phal te hi ka soilua kan re thei hian kan pathian kan choi moi lo ni pathian hian kan hau sak aphal mai ni lon hau satura fui na hlir de thoin bible hi akhaten a mai ni lo lu ni turin an wai ni lo chung nung ni turin pok tu ni lo pok tir tu ni turin so kan ni na tura bible in min ko mu hian ya samsom thum pali chang soma chuan sakei bak nei wanglai te su an tla chamin an rila tram trina lalpa song tu te ro chuan thil tha reng an tla cham lo wanga tia lo mole so wang kan sarkar po hian pathian ti chuan kan hui ngi langa mi puite point pathian kan ti chuan kan hui ngi langa re thei hi tharau mi ni na ni lo hau saturin pathian in min dua hau sakhi phalani ti hi kan threturan ya chutiang zong chuan tuna hian pathian point central lam thu dai tu te ri ru te po min ne sakme zela du sang tam tak kan donga eng zong song hi pathian mal som na kan don zoram ro rel na pathian ram lo thleng ro se kan ti kal zel kan sun zong na kha ania chu chu kan tumber ani ole pu speaker heng demand number 1 legislative assembly cheng vai bel sam thum pasari noi sam ruk paruk demand number 2 governor cheng vai sam thum sing riat demand number 3 council of ministers vai bel sa kwan vai thum sing lile sang thum number 4 law judicial vai bel sa sam riat pakhat noi sam ruk pasari sing khan le sang khat number 5 vigilance vai bel sa riat noi ruk le sang sari number 9 finance vai bel sa sang li sa sari sam sari pasari noi sam riat pathum sing ni sang khat secretariat administration demand 11 vai bel sa sam thum pakhat noi sam ni pakhat le sang khat demand number 14 planning and program implementation vai bel sa thum sam ruk noi sam sari pariat sing khat le sang ruk demand number 15 GAD vai bel sa paruk noi sam ni pathum le sing khat awa in cheng vai bel sa sanga som pani noi sam sari pariat le sing riat te hi he house om tak hian min pas pui turin karon dile alome